Catherine Mbabazi ow'emyaka 23 tayenda kugambira ha kamera ziitu nuwatemirweho umukono kandi ubwahatari hari ibanda Central Clinic kandi omusigazi omutemere yamanywaho erya Alex omwazo tufunira omubire ogubabire bamutemerera umukono tukubamanya kitwe ngo kuba tuletira omubire abira ataki because omubire abire no kugamba atakugamba kandi wena abira awire mushaga itwe ngabashawo atwakoraho nagitu gona omubire twamurisa state nga twamuteka hamizi twamutamweshagama kandi twabazira byo umukono gwagarukagotere DPC wibanda Paulo Katesije nagira ngo Catherine na nomushija owamanywaho erya Alex batwire bakorengana bitu bizire kugira ubutikirizana nukwe Alex kushanga Catherine omahanda akamutemaho umukono abaire munywani we kandi tutekereza ngo bafunemo obutakirizanga nka family akwabaye munywani we wenu Mbabazi Catherine abagena alibata anagena mirimo yaye yeija kumatakinga yateka mukono ya unfortunately yamutema mukono gwa guhali oguyayureka ngo police eriyo nehiga Alex tenka nka police tuongera kuseruliza in touch na Ruganda then naito kora inquiries zaitu kurangu kwasire suspect wakwet Alex bamuhabira kurebeka hamwe kutu eri kugita abantu ya social media nebyoreka ngo atemirwa hamwanya ogwasoweto market omugandi emotoka zo kubanza ezo kutwara abanyishenjero n'abakozi bishenjero mu rushitamo rwa parliament rutebekanisiibwe kubo mu district ya Guru ahari kahunda ground zasimburera izuba abanyishenjero bagamba aha muringo ngo ko rushitamo rurayamba abantu becangeki kandi no rutandaka harwa kashatu rwa mukaga ebizibebi ebiri particular to region byayanjurwa afrowa ya parliament der parliament etakagenda ekatwara abantu amasiko kandi kirugayo ekabasiga batine masiko kibanche manyisa ngu ebyayanjurwa afrowa ya parliament tushimiye kurugayo tubitemire emihanda uko birakorwa hatu yoni ntegeteka ngu inteka tekeje nyonko muntu ninje hagera akanimba nimanyongo nanye niza kusharuramu obukiko bwa parliament bwaza buhweju bwareba amarwaro bwareba enguto bwareba amajana gafire bwareba factory zito kuzikubona hatego ngo masiko kutekateka okugoboza omukutayaya kwa parliament kushitama ombicweka byitu nkambarra nkaguru nkasoroti na nahandi kandi bamwe bagira ngo na mukuru w'ihanga nabona ija kubariyo ate kyogenda okwewunya ngo jeko parliament wanaba ba minister we batajja nga bebulankanye egulo bonna bagenda kujja kubanga president ajja kubaayo ate bamanye ensonga ejja egukira mu sector yo nga toliwo nga president wali nga yo wali ka notebook asazamu ne red kali bonna bajja kubaawo ekyo kiyamba kitya ensonga zonna zinabazogeddwako egulo ba minister bajazi capturing nyo regional sittings tizine obuzi tugizira ebizi abantu they are commenting about the budget ayi bali kugambaho tukagihinguza kale so charge ko na wabazagireyo esente zaenda nzibuliro muzenyanya hano so nahabwecho okuzayo kiribete kindi ebi barashaleho kuri ni bimatalinga yihanga byona so nahabwecho tuzeyo nyo ninza kuzayo abwo kushaliraho urubabu njagala kusaba bannange bonna tuve mu nsonga zino eziringanga ez'amasomero parliament ogenda okutuula eggulu kikulu nnyo ne tutunulira ensonga z'ekitundu ekyo ekyamambuka nabo ne bakakasa nti bafunamu parliament bw'eva eggulu ejja waffe Masaka site tugirindiridde n'essanyu ly'amaanyi era emigugu gyange giri wali mu mmotoka z'omu ku bamemba ba parliament abagenda eggulu enshutama za parliament zikaranjirwa speaker w'ishenjero Right Honorable Anita Mongi omukwiguraho embarira y'umwaka gw'ebyesente gw'N2024 kandi neza omubicweka binabyihanga aharumu Guru Mbarara Mbare hamwe na Masaka amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe na Jimmy Muhumuza.